će snimiti za tvoj film. Ajmo ti ja napolje, stani ispred mene. Ok, Glenda, Glenda. Jedan, tri, ajde. Teče, kamera teče. Vidjela? Prema šaterima. Ne, okej. Super. Izvrsno. Hvala, Želimir. Evo, tu je bila naša knjižnik. Pa ne znam, jesi u stvari imao neki kamer? So I think that from Slovenia we will have 14. For the 1 minute journey? Yeah. 14. And then 5 from Austria, 5 from Croatia, 5 from Serbia. Okay, So altogether, again, we will be more than 40. And I'm afraid that the second workshop, it will be even more people. Tomorrow everything will be ready. Ne. Vamos. Ajde. Then to put it will be okay for next week. Ciao. Ciao. Bring the paper and pen. We show them 1 minute films to get a little bit inspired. They know where they are, where they landed. Tomorrow morning we give them film lecture. We give them 2 hours to think about, brainstorm. We start brainstorming sessions, the discussions, talking, individual talking, and shooting. A lot of ideas came, as I saw, from some films that we showed them. Because they are lost in the beginning, they don't know how to approach and then to copy a little bit some films. So I think it's important that we show them really different. So we will also get then different ideas from them.
25th is tomorrow, which we will not do much with them, maybe some ideas, whatever. So 26th in the morning they will still work. Maybe some of them will shoot something 26th in the afternoon or evening, but the most of them will shoot probably 27th. And then 28th and half of the 29th is for editing, you know, so we should really push. Ne, u tome je problem. Ja sam mi prijavio kao lokalnu mrežu, internet mi ne prijavio. I'm Jenny. I will be here, I'm a little bit organizer and I will also work with you in some films, in this, your work, what you are going to do. That here you learn how to ask yourself the right questions, why you film, why you use the camera like that, why you frame like this and not like that, why you shoot a person like this or maybe not shoot him at all and just only use his voiceover. Like, keep asking yourself questions what you are doing. Od spodaj je špejguček vam. Amadej, regista, direktore. Vidi, krvav, Amadej krvav toto. Vidi, ako su ovdje, vidiš ovo malo krivo, a? Krivo to malo. A ako tamo stanu, onda je ovo malo pravo, a? Šta ti misliš? Da. Bolje? Bolj v levo se premaknite, vsak za ene dva koraka. Ja. To prva v bistvu je bila ideja, da, ko smo ugotovili, da tisti otroci v centru si nikamor ne smejo iti, nikamor ne grejo, je padla ideja o takem nekem taboru. Tišina! Tišina! Zazen! Zazen! Ruki! Zatvori oči! Desno! Levo! Desno! Levo! Desno! Ovako! Sad! Ovako! 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 Sad! Ovako! Sad ovako! Za to delavnico mi je povedala Jenny, ker z Jenny se poznamo že 3-4 leta. Pa tudi mama mi je povedala in pa sem še komaj čakal, kdaj se bo začela. Kamera? Tača. Pripravljena? Akcija! Čekaj, stop. Potem pa v nekem trenutku, ko smo imeli nek tabor, smo imeli tudi neko ekipo teh otrok, ko so bili zelo taki zabavni, hecni. In enkrat je en fantek imel zvečer kao karaoke, performance in je neki rapu, neke pesme je sestavljal, poezijo in smo rekli, joj, mogli bi si kamero kupiti, to je pa res tak za posnet.
Ja, s Tomom in Jenny sem se spoznal v bistvu na koncertih, ki sta jih ona dva organizirala. Takrat, to je leta nekje 95 bilo po moje. In to je bilo takrat edino, kar se je dogajalo tle v tej okolini tle in načeloma si ljudi tam srečal, ne. In ko mi si čakal, da bo spet kakšen koncert, je bilo načeloma enkrat na mesec ali pa kaj takega. In pol, ko so te koncerti normalno ponavadi zamujali in ti si pa prišel ob 8, tako kot je bilo napovedano in si pol pač malo pomagal pri organizaciji, pri postavitvi vsega skupaj in tako smo se bolj spoznali od blizu, tako da smo se bolj v bistvu, pol sem bil že kar pomagal skozi pri teh pripravah, kakršnekoli akcije so bile, pol pa na taborih seveda, tako nekako. Naučil sem se snemati iz različnih kotov, pa kako se fokusira stvari. Veliki plan, mali plan. En film smo posneli, pa sem bil režiser. Naslov je Magija v družini, Magic in Family. Potem smo začeli tudi sodelovati z Gregorjem Zelenko okrog filmskega Vestnika. Takrat smo prve te video poskuse delali na VHS montaži, tako da ti se je bilo tudi tako malo zanimivo, ker ne moreš nobenega reza kontrolirati v nič. Tako da smo takrat naredili par teh video Vestnikov in od takrat naprej pa je to ena glavnih aktivnosti. We like mighty big children. By the way, we saw a videotape yesterday in Trsko, and it was really a disturbing video for us. We are Dutch, and I don't know how it's here, but we are really embedded in the scandalous pedophiliac hobby world of the perverted underground. And suddenly we see this innocent version of children's beauty, and we had really a lot of difficulty not to get excited. Znaš mi škje pomagal? Če boš dobila, kaj bi dala? Debne lanzani, mozzarella. Zdaj smo prvi dan in testiramo, da vidimo, če bo dosti hrane ali moramo naročiti več. In tlele kuharji so že malo zaskrbljeni, da ne bo dosti. I thought Martina would be good actually because she's so short, so the boom will come very often in Dobar dan, dobrodošli v finalu najboljeg reality showa na svetu. I came here and then I met Tom and Jenny, and then we got along really quickly, and I think they really organized this so well, and everybody is kind of also involved in it. That's what I like, you know, and also that we spend here 24 hours a day together. That's also very nice, you know. So for example, last night, one crew was filming the whole night. They still didn't sleep, and now they're gonna even edit this film. So, you know, for them doesn't matter because somehow here in this place the time stopped. I will try to introduce you into something that we call film language, which is the system, if you want, of codes to understand, if you want to analyze the cinema, but at the same, in the first place to make it, but also to analyze. Z Borisom takrat smo tudi
se začeli pogovarjati prvič o nekem takem resnejšem seminarju, ki je bil potem tudi, trajal kar nekaj časa, imel več zaporednih srečanj. Tako smo takrat tudi nabrali bil je odprt poziv za ljudi, nabrala se je tudi ena ekipa, ki je zanimala jih ta tema, ta video, film in to. Tako da smo potem tudi iz te ekipe, v bistvu, ki se na tem seminarju zbrala, tudi naprej gradili, da smo vsako leto potem nove seminarje in tako. Trška gora pri Krškem, 12. do 17. julij 2001. Seminar Sam svoj film 2. En lovski dom, en predavatelj, 15 slušateljev, 3 obroki ter 2 kuharja. Kombinacija sociale, partizanščine, pa minimuma keša, ko ti da taka kuharja ven, da... Pa si že v študentskih letih znal za 20 ljudi? Že prej smo znali to. To se je naš Ivo včeraj potrudil in nam je naredil iz pasulja mlinski kamen. Vse bo v redu, vse bo v redu. Pišemo še osi, ne? Osi kamere, on je, malo levo, osi, ne? Imeli smo 3 računalnike, nastali so 3 filmi, bili smo v glavnem tle ekipa iz Krškega, pri drugo leto je bilo že nekaj več, in pa v tretje leto smo na nek način se odločili, da bi bilo fajn to narediti malo bolj mednarodno, tako da smo poiskali partnerja, vem, da smo šli takrat, smo se vseli v avto, smo šli na Koroško, današnje te, ko še zmeraj z njimi sodeluje iz Šmihela v kinodvorana, smo šli do njih, šli smo v kinoatelje v Gorico in smo razložili, kaj delamo in so pač takrat prvič prišli, tudi nekateri, ko zdaj ves čas hodijo vse te leta. Zdaj, ko so počitnice, je kaj dolg cajt za šolo? Briga mene. Briga tebe? Ja. Sem da ti doma, ne? Ne. Kaj si raj doma ali si raj v šoli? Ne raj v šoli. Zakaj? Zato. Tam malo pišemo, računamo. Pa malo plešete kdaj, ne? Ja, ja. Če Mihajla pride? Tam da se probim! Tam da se probim! Kava sa podjetske. Bomo narisali listke, no? Kakšni so zeleni? Ena izmed dejavnosti, ki jo upravlja DZMP, je pač delo z Romi. Jaz sem nekje pri, kar sem že rekla, pri DZMP okrog 9 let in v bistvu v vsem tem času smo večinoma v romskem naselju med Romi, tako da ne delamo tako, da bi iz pisarne stvari počenjali, ampak med njimi, ker tako v bistvu lažje ene zadeve speljamo in tudi vemo, kaj Romi želijo, ne? Aj, pazi avto! Ja. This is nice too. Yeah. Here, look. You remember this? Go, play. Play. Here? Yeah. Wait. When your grandmother was watching. Yeah. Kako ti je ime? Ime je Martina.
Pod sedežem je fer. Mihajla, korda! Kje si? Zamudla, imate kak prevoz? Gremo na železniško Šupijeske, dva ste pozabili smo. Dober večer in lepo pozdravljeni vsi skupaj na projekciji filmov, ki so nastali v Sloveniji v okviru Stranger Festivala, na katerem tudi tekmujejo s filmi mladih ustvarjalcev iz cele Evrope. Mene je najbolj presenetil kot strani našega benda, me je ful presenetil to, kako so drugi ljudje, ki sploh niso naše muzike, tako fanta, sploh niso poslušali. Muito pescicário, abre filme stargene, bom da reunião, filme do show, menino pequeno. Mene je zanimalo, kako so Romi prej živeli, pa sem vprašala babico, pa mi je povedala in od tod mi ideja. You should also sometimes, for taking the break, just ask to wash the dishes. Why? Because you see, with this making of documentary films, there is a lot of work and there is a lot of uncertainty. You will not know till the end, till you finish editing, how it's going to look like. But with this washing of the dishes, that is very refreshing, because you take dirty cups and dirty plates, if you have hot water, if you have some chemical stuff, and then cold water, you are sure that you will do it actually always excellent. Se tiče, te videotehnike pomeni to, da imamo tle zdaj vsaj 15 kamer, nekih 10 je naših, ostalo prinesijo sabo in tudi toliko računalnikov za montažo, kar je fajn je zdaj, da večinoma so te prenosniki, tako da se več ne stiskamo noter tam v onem prostoru, tako da je vse skupaj mogoče malo lažje. Je pa skozi ves čas, te zadeve so lahko delikatne, tako da je treba ves čas paziti, kako se z njimi dela, ljudi opozarjati, eni pač znajo delati, eni ne, zmeri se nam kakšne stvari, tudi kakšne škode zgodijo, tako da si skozi malo moraš biti buden in paziti. Hkrati pa usklajevati, da imajo ekipe ves čas, da imajo opremo, mikrofone, kamere,
kdo bo koga kam pelil. Tako da je tle ogromno ene logistike zraven. Pol minute. Kuj, nobenih presvetlitev, nič. Mi ga tukaj obstanemo, ko gre... Lej, še enkrat, Maša, gled. Ko ti tisto vzameš, daš noter, vzameš to... Jaz se češem pa vzamem. Ja. Pa, ko priješ fertik, ko rečeš fertik sem, vzemi te stvari in vidva že v hoji, ti pogledaš na uro. To skozi, da bo skozi pa rečeš, 4 minute do pol. Super, vzela bomo. Pa ti rečeš, ko ste že ven iz kadra, ampak še zmeraj slišimo, da gremo še dnevno sobo probati. Gledati. Aj, probati, ja. Probati. Akcija. Daj, boš malo, pol ure si že noter. Ja, se bom kmal... Samo ga za tabo puc prase. A lahko tiš, ki me res več ne moram držati. Evo, fertik. Greva. Wow, 4 minute do pol. Eka, greva zdaj še dnevno sobo probat. Ajde. Robi na blagajno 3. Na osnovno šolo sem hodil v Leskovec pri Krškem in tam je bila tudi Jenny Rostogar, ki je imela pač nek krožek, ki se imenoval videokrožek. In pač mene je že malo prej zanimal tudi film, rad sem jih gledal, pa tudi nekaj sem že poskušal sicer snemati sam, ampak tisto se ni najbolj obneslo. Potem sem pač prišel tam in rekel, da bi pač naredil film. On rekel, dobro, da ne naredim idejo, pa napišem scenarij. Tako sem napisal scenarij in potem smo to posneli. In na koncu sem pač naredil en film, ki je tudi zmagal na enem festivalu in tako sem pač začel s tem malo bolj resno ukvarjati. In tako sem se tudi spoznal prek Jenny pa šole DZMP. Ojoj. Pozdravljeni, veseli smo, da smo zopet z vami. Pripravili smo vam nekaj lepega, zato se udobno namestite in uživajte. Pokažemo ljudem, kaj mi mislimo, na nek drugačen način, recimo prikažemo, kaj mladina misli. Če dalje več nas tukaj, ki pač delamo zraven in pač, če si kdo pač želi karkoli narediti glede filma, eno pač sem pridem in pač pomagajo. Kakšni so danes? Kaj si mislijo? Pa koncert Ray Banda. A več ne? Ok. Glasbica. Milijon burk. Preko leta sodeluje pri mladinski oddaji okrog 100 mladih. V DZMP pa gostimo tudi 3 evropske prostovoljke, ki so preko programa EU Mladina prišle za 6 do 12 mesecev upravljati evropsko prostovoljno službo. I came to Slovenia to work with film a little bit because I was interested in film before. And I wanted to learn more. We come to the club every day and each month we have more or less 2 articles to make. We are shooting most of the time. I think we are editing as well the TV reports about concerts, performances, everything what is going on, like youth initiatives around Krško. Because of the nature of the topics that we do from Mladinska oddaja, we get involved a lot with the young people from around this area and we work together with them. We have this place in the club, DZMP, where people are coming and we help them to, I don't know, to carry out their projects. Drugače pa moja vloga v društvu je zelo široka. Od urednika mladinske oddaje do raznih del, kot so naprimer razne montaže, snemanja, do malo promoviranja luks produkcije in luksus festivala, do mentorja mladim pri različnih projektih. Evo enkrat tu. Kleno, ga daš? Ja. Ajde, zdaj pa sama. Kontra roka. Tega pa ven, kar zmočil, pa noter. Evo ga, skori. Evo, vidi, super. Vlač, kakšna je bila voda? Hladna.
Ladna? Ni več sonca. Ampak da osvežujoče. Začelo se vse skupaj tako, da sem bil pač en let deleženc in pa sem nadaljeval in zdaj sem pa v ekipi notno. Tako. Sem kava. Profesionalno smo stopili k zadevi in je prav, da smo bili nagrajeni. Smo vložili nekaj truda in nismo pa pričakovali to pa vsekakor. Iz take množice filmov pa bude kar lep uspeh. Drugačno socialni pedagog, delam v šoli s prilagojenim programom v Krškem. Z društvom sem pa že, mislim, da kar od celega začetka, še v bistvu še prej, preden smo postali društvo, ko smo bili še čisto ena skupinca prijateljev. Moja funkcija je sicer podpredsednica društva. Da je kar zaenkrat še trajna funkcija to vse skupaj. Sodelujem pa največ sem delala prej pri unih projektih, ko smo delali z begunci, begunski tabor in podobno. Potem sem se vključevala v te filmske projekte. Zadnja 3 leta sem pa na tem prvem taboru, mladinskem taboru, tak malo kuhar pa organizator. Urša, poglej, to smo ti prinesli zadnjič, ko te ni bilo na festivalu 6 sekund. Za vsak spart, čestitam. Hvala. Kaj je to, Urša? Nagrada od festivala 600, se mi zdi, a je 600, ja, 600 sekund za enominutni film nagrada. Enrique. To pa ja, mislim, kad to pa srečen sem, evo, gledaj, živijo. Dobro, dobro. Kaj si zdrav? Mogoče kaj delamo, skozi te naše aktivnosti se trudimo mladem omogočiti, da se spoznajo z medijem, z ustvarjenim filmom, da jih upeljemo v ta medij, da bi lahko pol oni s pomočjo tega na nek način se izražali. Hi, we are in Kriško, Slovenia, a small city with a population of approximately 8,000 people. Statistics say that between 1 and 10% of any population are homosexual. So we are now going to try and find the gay life in Kriško. But here we have people from Senovo, Olja and Istok. And Senovo is one small town here near, maybe what, 6, 7, 8 kilometers from here. And it's kind of this post-transition town. Before it was coal mine there, and they started to dig it when, 200 years ago. So it's kind of old industrial coal mining town.
3 iz mene, dobro, tudi po potrebi. No, mi se trenutno nahajamo mi v rudarsko rečemo remizi viseče dizel lokomotive, to je stroj, imam šli bomo, zdaj tam v črpališču bomo tudi. Sem črpališče, tam eno črpališče. Tole je rekel, pa gor na delovišču. Tam bomo imeli zdaj poteko, kako te videl, ja. Now it just have to be like that. We put microphone where it's, I don't know, the best everything. You know? Yeah, okay. Yeah. Okay. Ja mislim da je ta kiša ljude na jedan dobar način fiksirala za kompjutere, za stolice, tako da niko nije pomislio na frizbi, na odbojku. U tom smislu kiša je bila prosto jedan mali šok koji u krajnjoj liniji dosta dobro delovao. Kaj delam? No, pa sem pa z filmom je pa prišel do... Pa smo imeli en projekt, smo delali projekt Jumbus, kjer smo snemali mlade bende, krške pa brežiške bende, pač te lokalne bende, in vsakem smo naredili tudi video spot. In to je bil en tak projekt. S tem sem pa tudi začel, ker sem se nekaj naučil glede muzike, kako jo snemati, kako delati, kako sploh glasbo na računalnik narediti, recimo. Sem začel delati tudi glasbene podlage za filme, za kratke filme, za kak dokumentarc. Tako da sem se začel s tem ukvarjati, pač delati glasbeno podlago za filme. In to je ena od stvari, ko zdaj ful počnem pri DZMP-ju, tudi da delam glasbene podlage. Sem vesela, ja, nisem pričakovala ponovali, da nisem. Ampak ne vem, da bi se zdaj počutila kot zvezda pa važna. Ni. Sam vem, da se nekaj dogaja, no. Se ti zdi, da delaš dobro? Ja, to pa ja. Naprimer, vidio Romeo. Pa ono što apsolutno ova radionica ima kao rezultat, to je neka vrsta inicijacije. Ona, ja bih rekao, ohrabri mlade ljude prvo da krenu prema onome što ih interesuje, da bez mnogo velikog premišljanja dođu blizu u kontakt sa ljudima i sa temom koja ih zanima i da počnu da je artikulišu. Znači, to je jedno za ljude prosto inicijalno ohrabrenje da film nije
ni tabu tema, ni neka pretjerana komplikacija, da je prosto film jedan jezik i jedan alat, onako kako je pre 50 godina bilo, ne znam, pisaća mašina. Mislim da je to važno, prosto zato što su danas pokretne slike, nešto sa čim mi komuniciramo ne samo u kulturi i umetnosti, nego u ekonomiji, trgovini i u prezentiranju svakog od nas, tako da, mislim, svi ovi ljudi će za mesec, dva da prave svoje web sajtove, gde će u stvari morati da koriste video, da prave video i o sebi i onome što su radili. You like it so far here, or? Yes, I like it. Thank you very much. Thank you. I hope you win. The main prize for the best independent film goes to Woman Conversation. This is a film about the Roma and how they live in Slovenia, and especially about Roma women. And I would like that they would have less reasons to say something in the film, so that their life would be much better than it is now. So thank you. So ready? Big page. Martina Horovic is newspaper. Full page, huh? This is the interview you did, huh? Okay. This is the interview, you know, when Christina went here 1 hour to interview you. So this one is for you, I think, huh? You didn't see this before? I will today. You will today. So I think this one is for you, that you can read it. Tako da mislim u ovim našim kinematografijama i slovenačkoj i ovim postjugoslovenskim kinematografijama važni su ovakvi punktovi, jer u stvari ti punktovi na neki način ostaju mesta gde se dolazi do onoga što je kinematografija u izvornom smislu reči, a to je taj refleks vremena, refleks koji zapravo ne prolazi ni kroz kakve filtere, nego je direktno baziran na emociji, saznanju i zanimanju mladih ljudi. Tako da se ja nadam, gledajući ovu radionicu, ove mlade ljude, ja se nadam da mi možda možemo da se nadamo da ćemo imati i neki širi kinematografski procvat za koju godinu. To je eden najbolj perspektivnih, najbolj obetajočih, najbolj odprtih, najbolj aktivnih, najbolj, rekel, samostojnih, samofinancirajočih se društev in vse najboljše v tem smislu. To pomeni, da znajo poskrbeti zase, znajo pripraviti program, znajo povabiti pametne ljudi, od Žilnika, Petkoviča in tako naprej. Znajo se organizirati, znajo se prilagoditi potrebam mladih filmarjev, novih senzibilnostih, ki prihajajo in tako naprej. Tako da jaz mislim, da bojo postali eno središče, če že niso, središče klubskega bodočega življenja v Sloveniji. Dobar večer. Čakaj malo. Snimaj. Ajde, snimamo, ajde bo. Da imamo šesti festival Luksuz poceni filma in da smo zdaj videli prvi blok. Da smo dobili več kot, mislim, da okrog 60 filmov iz cele Evrope, pa iz Japonske, pa iz Meksika. In bomo imeli danes in jutri dopoldne filme iz Evrope, potem pa imamo še barcelonske filme in luksuz filme zvečer.